Yemgiri Bapuna Mapu Sharatchandra Sharma ni fake news ki Manung taram lok sering ase Manung unik topic se political stand on citizenship amendment bill hai pasitani citizen amendment bill ki matang se tang nipan dagi hauraga hojik phawbuda masi tangka character sum mayam gi rang sing adagi maruina sum chatharak pasina maram morakanda khangthai thadokpa yadaw phibam duni impact news ki Manung du chumayok narjariba phibam se aduna mayam gi interest yang ka dang se su topic se handi phanam hanjale Adur citizen amendment bill ki matang da political party different political parties sing se ki political stand tu ki matang da nenajana bani maram de maswai se hek lorek patati parliament da lok sabha amasung rajya sabha da swai da lady miyam sing se political akan ber determination am di yaw dorim ni mayam na iho hoba civil society organization satri organization sing na hoba yaning da ba utpa swai sina tangka ama aduga taseng na Yamro role the political parties in role name maram de so I say Lok Sabha amasung Rajya Sabha da Lok Sabha ki already passed over Rajya Sabha da kari phim lakadoriba adugo political party different political parties singina kari stand lok dori hai matang kum khana jar batan jane election verification sing ye thing to pabiri se KH Devabrata Spokesperson Manipur Pradesh Congress Committee ne tamu Devabrata ihan antaram nok sari adugo tamu Pradesh ki oida election verification en Sanatomba editor Manipur mainly ai tamu Sanatomba su taram nok sari Tamasona the Oida, Duga again Heketa, Tanga Family Jeribasi, CS Bijoy Spokesperson, BJP Manipur Pradesh, I don't with you Ram Noxari. I hand say Congress Han Laks of time to Tamo, their Tosik say, but when a heck over the gift, Tangi Pan the Lok Sabha the past of Hek Matung the Gidi, Citizenship Amendment Bill say, political parties in Sigi uproad Mayam later, I do opposition parties in Karishing, Tangi Pangi passed over to the walkout Tobugi, already cinema already later. Still testing the Magi or unit sing Congress is lepalator, the Panto is still question me among Aduga. At the same time, civil society organization saying Aduga student body sing Gary protection Katum Makatan, Satari, Punga Lepomotinatri, yes, Kara name Bakra Wang, we Homduraman, but I have down at last that they must say Parliament get Haboni. Politicians sing Sagaduga, a Chawacho political parties in rolling and both opposition leaders in Sigetawa. Live up fumes to Tamamoroina. Heidi Mayam Irang Budi labor, Satragi, the Miam Guversion, public Irang, the Aduga at last day, Haja within the tower, political determination the Changdo in tower. Lok Sabha already passed over Raja Sabha, Congress carried only do it up. Raja Sabasi, Tarik Nipanda, Lok Sabha passed over Mapanda, Tokane Dorman, the Anand Sarmana, Mana, Canada Raja Sabada, Pacific Speech might be Madu opposition to call. Adugi matungin budide atopa trinamul se kachuma chamchate isulo ina reaction down re adun maram moriga handaki mama gi hogi parliament session de Rajya Sabha da puthokidre puthokadu si ne kan live tai kuntha de haudur session si dane ba aduga kan na so akoi ge kari notice in charge general secretary BJP na chu ngarang paper da dum mayam obiru du ne ba akoi choidna pass tong ne hai dun adumai puthokani khali aduga number di 245 ne Rajya Sabha total strength is 245. Adu Manung the BJP 73, Congress 50. Atoba allies sing masing mayamam ama anikaba tarom doi next tarom doi tarama thoi taruk tari ni panch maina mayamam le. Ajin my simple majority is dum yarum gane na khale pass to budi ko. Adu tobaga da thinga is Congress ally aduga like-minded parties sing dun. AIDMK so ajigi bill sigi mayok tale. South ki ayam bill si mayok tale ai tar. Aduna tough ti hoini. Adu Manung sida asang banu mitaraga mari mangani ki se about approximately kunnamuki numi kunnimuki game am phang basina maneuver to bugi rumam di phangre maneuver to buda se state ki magi package pi bne khangde amani khangde BJP na dum hona gane aduna ne ngarang notice tala ba general secretary na BJP general secretary na ekoi soi na pass tong ni na haire base adune ba mase pass ti dum tawidom male aduna congress na so karigumba provided pass tawgi bai se Tawgib target ke daude ke abdana koi 13-man committee ma panel ma same ma thame ba law court chana vidam the supreme court chana ba man the article 14 ke 15 ke subsequently adum maduna violate to buni na law court chalaga koi thing ba natana de pass to thok the majority de ma koi noi 73 da 245 ke half to tab de 123 ka tane they require hardly say about 50-55 ko darkar hoy hari ba reachable no moy aduna leba scenario si ga at worst ke daude ke na adum ba Akwai tarik mapan nipan gi sida hek pass to by evening the Rahul Gandhi na chair to committee na 13-man panel ma same na preparation to le Supreme Court na so atopa public NGO mana
प्रशांत भूषण को थाब होगने खाले मोगे PIL कहोदा 14 राज्यसभा पास तौरकसनो फर्दर हियरिंग तौने गुड सिग्नल दे याम फै अखोना कॉमन सेंस नतब अखोइसु लीगल एक्सपर्ट्स तानबदुसु दुम स्टे तौ ngमने खाले उलूरीबदी स्टे तौब तौदबदुना अतोब साइड अमदा लेरगा वोट के पोलराइजेशन अमा लाइबसी हुजी आम नैनबा यारदी नॉर्थ ईस्ट दी मरोइना अखोइजे नॉर्थ ईस्ट चुमना मयाइद मध्य प्रदेश का दौं लेब नते बाउंड्री दा लेबनेबा बॉर्डर दा लेबनिना स्ट्रेटेजिक मागी सिक्योरिटी कंसर्न दा नॉर्थ ईस्ट से तिब्बत के सुमाइना सैक्रिफाइस तौदुरिब्रा अहा की मोड की मतों ने हुजी की ताम से दे मतम मैम फंगदबे ओपनिंग अम थमजरमगे मरमदी करोसी नरेंद्र से प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से चाइनीज स्टाइल ऑफ गवर्नेंस यम पामने मागी हांबा अप्रैल द फोंगबा मोदी द मेकिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर की द मागी प्रिंसिपल तारा माथुनी तो सेट तौई मान मागी लाइफ से मागी चीफ मिनिस्टर ओइरिंग मतम द माना तौर थबक सिंसे अदुदा वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल दी implementation of project in the Chinese style. Menan Noibe Natraga Fernandez and Obe Larry, first month to the Pomba Larry, the Modi, the making of Prime Minister, the Yawneva. My contender them Yawn. Otherwise, deeply inspired by the Chinese method of governance. Maram the idealistic singular party. Aduga Kanomana, threat Makatana Punba, Adu the delivery of Fayin Kalan. I Kitangabatam Loza get on discussion, no I never the Thomas Friedman, Hiva, Lupamana, columnist of the New York Times, recently, Mana Kanomi, Kalamami, that almost second USA and its mind. Come on, the 7 years of China and the United States of America. Mana China, the Pamaga Stadium, the Yen, we're going to color Wakane, Halagama, even New York Times. I want to copy later. Magia, Gistica in Oida. Last 7 years, the Americana drones, Hava, Adugi technology, Ada technology, armory technology, ma'am, towling the China, can you say, a stadium Pajabasava, Super Express Highway, a special express highway, Makal airborne maps Hagiba, what about little bit of subjugation where you got to partner development to talk about America, like Riva, Lambigi Mong, the Lambis Hagi, ma'am, to Unda. Then I reach out on it. India subcontinent, reach out to Pakistan, Yoksali, Andaman Nicobar Islands, Yoksali, Bangladesh, Manning, Fox Island. Cox Bazar Island, Yoksali, the mana, reach out Africa, invest on Pulo Loyland. By that time, New York Times can do the market, stock exchange market, Lumbi Dudi, which is Kairi Kaita way, man. It is just coming out. The pebbles are coming out, stones are coming out. Chinese model, the mana, lack with the other Hindu to us, are concretized stories. Concretized story, but the Hanadi Lucas police, the Matras and Pyramid. But the Magi Akan Bahar, who's bigger in the Agi, dream of Reduda, Equina, Lady was Saudi Sagi country, Tarian city, in the Hindu origin religion. I don't know Vietnam box, Moina Akan Bahar Kiport is Pushalaga, the Changalapune. Changal the money, my idea, Malay, Ahoy noticed the Tasaleva, out of the multifarious Muslim factor, Mayamla Ibse. Says security, India's security, the concern Malak was it. Masida North, Ahoy Uri, Oidibago, Badu, Oigani and Kanbam Lava. Hadaki Infal the Tari, Marie the La, Maga Mana, experiment, Infal the Kento soap Kumba or Fergum Amtalate. Barak the Satkar Haivaganda, Silcher is very important. Equally, Lucas policy, ex policy, Masi, we care Tony, will keep the interest of the people of the Northeast people, indigenous people, right? Mandam Hodagan have, right? Hibanico. Aduga Sondana, as on the people can, Silcher said, East West corridor end and the beginning of the bilateral relations, Bangladesh, around the Bay of Bengal, Tanaba, through Bangladesh, Northeast harbor, and Pina Binamata, strategic location, priority the Balakbari, the Pire. Adamana noticed the Ekasina polarized is the Bengali bot. Bangladesh origin Bengali, I am Baleba, Bengali bot Assam, the 28% approximately. Was it next but kind of the day, census the day, Northeast population 5.2 crore. 5.2 crore among the Bengali speaking population, Assam about 3.78 other lakhs. Adugi Manung the 28% Bengali vote or the 14 parliamentary constituency, the 13 the Bengali vote influenced the web. Other than the sector in the Baruta Valley, Barak Valley, Aduga Kamru, Nachima, Gauti area, the Hum Tokna reaction like citizen amendment bill. Other polarized the web, Canada together, Masigi Bengali vote, Bengali speaking population, votes the polarized Kanda, North Bengal the Amok,
migrant man fill up the North Bengal ki 7 constituency musu maduna influence to in sort attracting of large number of voters through say polarization ki post ne ba ada polarization post atuba minority mang gi badana moi concern oidre minority mang gi concern oidre di aduna ne ba hojik Ram Madhav na hai ba ai maming de paning da bane adu ma hai ba khoi soi na pass tong ni hai se atopa kano di city moi tha da bu gum ne ba Tripura am le re ko aduga Assam da maybe 5 6 7 aswan da 7 ama West Bengal entry phangani madu North Bengal changba phangdor ne adune matua MATUA ko matua Mahasabha haina ama thole ise migrant Bengalis is kano dagi Bangladesh la pu me am origin gi mapum moi ba mo political right tan ba sansthan am ne ba now adugi chairman dura last 2-3 months ki manung da ai sigi platforms da musu hijack rabne ba ma khoi su BJP de support tawre ba adune in road am changi entire northeast ki Bengali aduna ai language demography of the Thamjaram ge masi am important over area ne northeast ke 5.2 crore mo next census ta huji huji ki 2018 ge da estimate ta uda lebo population ki manung da northeast seat mongoloid people sing da tabni lona bane aduna Assam ge manung da almost akomya na ahom sing sina 50% population orian khalaga so ahom sing na ngang iba language di kamta puriya ne ba mo di eastern indo aryan language ne ba Sanskrit ka Hindi gana amusung Bengali gana influence to horab ne ba other base to bane 16th century da tai hong ge language absolute ho gare sinagi dre maram de British madam da la punga da commercial financial language se kamta puriyan ji oige aduna ni consider to ri se aduna ahom burunji na hoi ne ta su dum phang bane thok ne ba ko adugi manung da approximately hoje 28% de Assam ge approximate 3.8 crore gum population ji manung da 28% je near about 1 crore name 1 crore population is Bengali speaking name this is also is kind of the Indo-Aryan language name adu kya sure 1.5 1.78 plus another 1 crore 2.78 Tripura Tinjan Bureau that is around 43 lakhs 3 crore adu third in north is now Indo-Aryan language the dominant over region name akoi minority muktare in our region also aduna Madi Canada Narendra Modi ki philosophy si nga sai ge communism gi unitary party single party system da idealism da or belief faith da single faith da lakpa ganda China da su magi communism sina ugar gumba macha mayam ama Tibet su subjugate adu namdhara thami sini world sin karam haide last 50 60 70 years there pithigi me in the Tibet autonomy from the haide adu now India is also free northeast ki Tibeto-Burman speaking population or Mongoloid populations as such hai masi man khitang disturb tor su displeasure khara le ba daishan le su hojik lai su le ko pistok na su effective su oidre punamak si leiba sing je khara dum namda ba ya kne namthara sapaka da kamain to ge da northeast is the leiba Tibeto-Burman khoi Mongoloid sing dilute to no bagi macha am su dum khalam ne number ai khitang further la ke tang war bia di ko aduga discussion ji lotion sigi part sim lo ri nu ngai aduna Bangladesh has a religious persecution line. Bangladesh Myanmar da religious persecution line. Freedom phangdena. Other lady minority, I mean the Palaro Hindu Dharma disapa minority, India origin minority khara, Hoi Northeast origin minority khara. Moishu freedom li moi chap exercise tongam them. Political I chap phang them. Mohoi shoot black bayana. Aduga Myanmar the lady Indian origin purely Tamil Gumaka, Mayama citizen Masakanga Halapaya the lady. Adu Halapaya the more da Manipur in town, Changjam Peter Lake, the more the lady, Mam, Shuma Mam lady others. Moy Mam Halapay right Pidem. Religious persecution, Nepal is Karele, minor Akwitive Doberman group. Although Mayam Sitam the other, why alone Bangladesh? But the Afghanistan to Kitanga, I think Pakistan, the Halakadu Kitala, the Sindh province, the Moroina, Punjab, Manila, Navangatan Hadwa. Why alone Bangladesh? Although Bangladesh is Kaigano. Bangladesh na nasib how Cape ki matang na ngang ri the Bangladesh am ta tawdu ji kai in silence the Bangladesh has become a strategic partner of the Cape but adu da moi desu amuk population handok ki dose push out tong the Bangladesh and thengna ga ba Rohingya ki senangam dring da another 20 lakhs sama India de haidok ki tar ga what will happen adu ki soft soap am pi de ba see government therefore see east west corridors ki silchar ki Barak Valley ki pochi da priority pira kan de northeast ki sectors hai Tibeto-Burman sectors hai left alone after maybe 150 200 years who knows Tibeto-Burman language ngang was the picture ani
another 20-30 lakhs, 141.5 Bengali speaking population, then rest Indo-Aryan population around 3.5-4 crore. Chakhadi, adugi picture duni da koi thamning mane. Thank you, Tom. Thank you, Tom. I Next lengthy yamna watung do or kaya strategic kano duni tamon thambiri say some narekanda. Hector Ocho ni haibu tinatri, but Tomusum Orekuyaba, Tazaninga over, aduga yam naksana liver area dunia to Congress will be standing. Lakador Bray Savada in case bill say in Kalak Pataragadi, Ado do in Bangamdanaba, past on the Nava, Agakpa, Aroi Pitakta, all possible efforted Tadani with allies, like minded political parties. In case Gamukta Targadi, as I guess Kota Supreme Court Muptorpui area, some Narakan, the Bijoy, the way Congress spokesperson Tom Depta Matam Hazan Logre to guy income explanation to Togi. I question Jane Tamjudo question the Masao in Tamjake, Nanga Kibasing Sekari for home building any supplement to wear near to go men when I was like say Manipur in Haite, political stand Lactar the center of Pali, Manipur BJP ni Togotobo, CM knows keep Horiba area Aduga Marona public gathering the hybrid Maron state to oppose citizen amendment bill. Till until an exemption clause is inserted, have it double. Exemption to Bugi clause on my half the half thing citizen amendment bill say them opposed only heavy area. Kitang de center de Budikan, Honor Sava Ilakpa, BJP or state context and Kitang Kenner area. Being a spokesperson, coming to overall Congress at Tamiba strategic or views, ma'am, Tamiba, or Topoya posting areas into Carmine Pokum Pibidingus. Akoina Center Dang Sagi Citizen Amendment Bill 2000 passed 2016 passed or Matunda. Northeast Maruina Manipur so Yamkana Masigi against the public sentiment Namarum within a perception Akogi Manipur Tumut Krani have Akibama developed the opposite. Akogi party Madi BJP led government Chibulu was same na. Akogi Sakang Biva Hagadra, Akogi Phil the Waidra. I know so much press conference like folks are Akogi Miyangi sentiment alone in the Sakani, Miyangi sentiment against the Saloy, hybrid Samani, Akogi honorable shame now, Hibi Gibizo. Akogi Manipur people give protection, Ama close, Ama insert some brigade. Akogi Masi Bilji opposed to me in one block to Pigri. Sigi sentiment, Akogi Sigi stand, Akogi center leaders already conveyed to Grub. I think Matungni am triply Home Minister, Amadeko General Secretary Ramatono Sai, Nordeski, Karinta spoke about Tarokani, the Kari Tarokani have the Mukti, the Vil Tawin, Akoina Hibing of Zedrego. Arago Hojiksu, Tankula Kunitida, Nordeski Minister Mayam. Doinamak Home Minister Home Minister, Boy Kanadi, Rasabagi builds it, Table Tawinida, Rasabada builds a modified the way Yabi can only live in Inogo, Karikari Toraga, Table Tori, Hidum Jokana, Udrivan, Hiving of the so in the Torokani Havi Yam Tajabali. Adong Asai Congresski respected Hoyi can Heidi Gibido. Prime Minister Modi Busiam Takapir May House, Madam the development Gimatang, the Mana China model, Copito Base, was a quick the live of the Kali. Madam the Kainada, 1947, the Indiana Ninkatam Pange. 1949 na Chinagi revolution loidina moi communist kanosina power pare 10 gram matam sida Chinana overtake tawrisi kyam satin tawrege da opium thaktana chara hendna leramba chawraba nation jina hojik world gi ani suba support power oibagi moondle economy da su makoi gi kenose angak phangna yawre aduna masi akoina neighboring country mun akoina study to hum topane Indiana hana chakot halami Chinana satin overtake tawrisi kayina da Makoi models a copy of the Toina Kai the Rekali. Adugang Sagi, Akogi Nordiski, Mongoloid Sakra, and the way of the Madisum day. Karimaruminoda BJP Amakuti outlook say national party, but Akogi regional aspiration may am say, Machine Nagnas, Kani Havasi, Akogi Yam Jetpakano never. Adunabu Sarkar same Draso, Akona Paravar regional parties in the allied Tawi Aduga. Regional party na koi against the lepers jawi, but koi kita mai the regional party koi hun ba sai ba to torong ma do koi record le ma maram di koi regional aspirations je accommodate to gani high bas the northeast the ma the response am phangi South India da sum changchali araga regional party de koi oppose to de ba aduga ngasai gi Rajya Sabha da pass ta matung da koi Congress spokesperson hai bi ba
13-man committee ma semaga Supreme Court da chatkani hedo madu chatham thokani chapiyo ka sukai de court is ultimately akhoi constitutional matter kariga mem nainaraga hairakadarine ba adugi against la kadaba ai point khara katang di pudok chanong ba case to ina hajari ji fail hen boi wana te ko maramdi hojiki citizen amendment bill hebasi maming thondring da magi content doga cha manana 1949 May 18 da Congress Working Committee na resolution ama lawgi ba hariba resolution cha mane Pakistan Bangladesh mutun Bangladesh leitri is Pakistan hain khangnari ko masdagi lakba refugee marumena akhoi asomdagi religious kena je persecute darba yam samna la partition gi riot thokiba akan ba majority na minority tamthorpagi matang je masdai da akhoi Congress na amadi India government na full mating bigadamni thabak phangnaba lekhum chabam binaba citizen na moi bagi accommodation kai kan loina bigadamne chi Congress Working Committee gi 1949 May 18 da warep logi ba adugi hek matungda akhoi India gi ahan ba Prime Minister Pandit Nehru na Assam gi ahan ba keno da kari Gopinath Bordoloi da chithi mi rame hari ba chithi se keno ne 1949 dagi 50 hong da ibnai tarik to da isilatre mana Gopinath Bordoloi da kan hari si Gopinath Bordoloi da chaibi modi re ba karigina refugee dam changsil pado akhoi accommodate to bungam dradi having mong da sensitivity yam sang adiga Gopinath Bordoloi na chithi je han baganda akhoi masawing tar asangi population indigenous kan thumat khrani hai kanda ate state sing de accommodate to biona Nehru da mu halle Prime Minister Nehru na hari kibse ate state already yam densely populated oire aduna Assam da plenty of space lari marada matam khara accommodate to aduga akoina pihum thokpa assistant pirakari na Prime Minister Nehru na haraki adagi recently akoigi kanoda Dr. Manmohan Singh mana akoigi Rajya Sabha gi opposition gi leader oringi da 2003 December 18 da parliament da Rajya Sabha da mana pigi statement amara so chamano sentiment da phongdu eba Assam da leriba mai Assam ka kidiga hai akoigi atoba thangnaba lamdagi tanthroba religious minorities in citizenship pidragadi masi akhoi yam chawba injustice ma tawre na Dr. Manmohan Singh masa maki record ta hosigi Rajya Sabha gi record yauri adagi Indira Gandhi na akhoi 1980 March ki tang 13 da Assam government da press communique maga inu thari eba tharak pa so same sentiment Bangladesh tege haijilakba akhoi asondagi persecutor aba minority mayam se Assam da changisam biu citizenship biu thabak biu lam biu agriculture kana da utilize to have se masi tharak ki basim se on record ta leiri bani adagi recent time da Sri Tarun Gogoi na Assam gi chief minister kan da 2011 da moi cabinet decision na lawe hojiki citizen amendment bill lai ni maming di thondri cha manaba kana da mokhoi support ta wone na aduga loina na Tarun Gogoi na 2012 ki April tang kunda Prime Minister Manmohan Singh da akhoi memorandum tharame memorandum se madui kenoni loina na matung tarakpada Assam Pradesh Congress Committee ki Anjan Dattana ayo same line de mogi state Congress ki executive keno de warep se lawgi bo si meam je lawgor matung da hojingna chahi taruk tar ke manung da you turn ma la isna kari gino matam dugi concern na karino matam da sahi taruk tare sigi manung da yam sauna hong wam leigadra question se aroi di hoji Congress na lawri ba stand je mayam gi sentiment yeng badi khoi su punna dum chali adana aina haijabi sigi matang den haijaning badi hojik ti leba ki yam lur ba tanjane amana amada blame tangno bagi mahuta se Prime Minister Modi ki keno se dictatorial way adu da way na haina bagi ta akhoi opposition parties ruling ju loina punjalaga CSO mayam ga tanaraga sigumba akhoi na aki ba khudong thiban lagani ki disina chumbra aseng ba real or kamai ta counter ta guni hese masai khana akhoi na ki si hena pakhatpa hena kisan bam yorobra ki bagi manam chap chapa leidoribra idopinaraga kita hajar ki adu hojik si kamai ta gida Assam da dumare Manipur da dumare akhoi gi sigma luru ba tanza si da political mileage launa bagi mawong ma he ure ba akhoi gi
इलेक्शन ममांगी पॉलिटिक्स की करी है तारे मयांगी वोट फंगनबा वांगांग बखब स्टाइल से अदुदा सिदा हाइजनिंग दी अखोई कांग्रेस स्पोक्सपर्सन हाइजनिंग कांग्रेस मतमदा तरुण गोगोई मतम भक्ता सिगी बिल सि बोंग सपोर्ट तोडमे ओके अदुना करी कंपल्सन तोरिनो होजिक अबाउट टर्नम लाइसना करीदनो अदुगा आइदम होरेन ताउम देब तकिना फंगकान राउंड खुबिब तारे तामो अदुगा याद्रा ताम आइना हाइजरी दिको सिगी मतम जदि रूलिंग कांग्रेस गवर्नमेंट से अखोई लोई सपोर्ट तोमिनागने अखोई अखोई थेनगा बेस्ट ऑप्शन तो पुथोमिना से बेस्ट ऑप्शन तो इनमिना से हेबनि तावन तबिसे समताने तावन थावन तो बाइचे ब्रेक से लौथोरो तावन ब्रेक सिंग आल या मंगांग मतुंग नोरगे तावन तावन ngaib खरा गरम दो मालम दे खितंग खरा सांग लौबिरे अदुगा यामसु फजबा पॉइंट सिंग हाइब ताय तावन पाइ थलुपसु फरक तारबा तावन देबता मरो तावन आई तावन कोन हंद तावन सांदु लाक्सनिंग बुसे मरो हुजिके तावन आई खंबदा याम अफब पोट ओरदी क्रेडिट लौंगदना एखोइना तोरमबने हांदी तानर दौनी तामो करिम कांदा बीजेपी ने हाई सिगी बिलसिदी ऑलरेडी कांग्रेस हाना थमममने कांग्रेस हाना मिंग खरा मानदब लेरसु ऑलमोस्ट मसिगी इन स्पिरिट दुम चमानबा पोट दुम इन लाबने स्वाइगी पोटम थंबसिने दे खमदा मसिगी बिलसे याम का है हेल्दी ओबे बिल मक्ति होजि फौदी ओय हाइबदी यागिरो तामो सम नारे कांदा ओवरऑल करी थबिनिंगे तो पॉलिटिकल स्टैंड अमा हाइबसिने तामो करी ओपनिंग थबिनिंगे दा जी कांग्रेस की स्पोक्समैन हाइबा सिगी बिल जादबा दुगिदन क्रमाइन तौदना मसी ओपोज तौगदगे हाजु तारे कोई बीजेपी की इशू पंडित नेहरू ना मसी बिल सी और बांग्लादेशी हिंदू माइग्रेंट मैम संग पंडित नेहरू ने याखिबा इंदिरा गांधी ने याखिबा सिजु अदुम बीजेपी नसु अदुम चै है तारे दुरगदि कांग्रेस बीजेपी सु माइ मागी सी बिल सी अदुम अनिमक सी अदुम चैबम दि अदुम यावरी यावदी अदुरगदि अखोइना येंगदोदि सिगी बिल से पास तौग्रा मतुंगदा अखोइगी याम पिकपा मणिपुर गुंबा याम अखोइगी हाइतारे मैतेई बता हारसु लामा तरादंग लेबसिदा सिदादि याम साथिना कायरदबा अखोइदि प्रोटेक्शन से संविधान सु प्रोटेक्शन अमत पीदे अखोइगी संविधान प्रोटेक्शन पीबा जाति हाबदु ओइदबनिना अखोइसिदि याम लाइना वाइप आउट तौगिने हाइतारे अखोइगिदि लमजिजु एनीबॉडी ने लेबा याबा हेक्ता मोंगदा ले देन पिक पचू मणिपुर हैरो मस्जिद 90% दी चिंगनी कोई दी ओनली 10% सिदा कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी ने लेरी बनी अदो अगदी सिगी बिल से अकोई एट द बॉटम माइदा अको कॉर्नर ऑफ दी कनो सिदा कोई हार्ट ता है तारे ने मसी यानिंग दा बम दी दुम पार्टी सिंग सिदा लेरी है मणिपुर द बेस्ट तब पार्टी नेशनल पार्टी और कसो अदो अगदी मसी अकोई सेंटर की माइंडसेट ता प्राइम मिनिस्टर की लेवल दा होम मिनिस्टर लेवल दा क्रमाइन तोरगा मसी अकोई हाइरुदगे हाबिजगी स्ट्रैटेजी अमा को फपदा काले अकोई मसी कांग्रेस ना पालसु मणिपुर की ऑल पॉलिटिकल पार्टी इवन ओपोजिशन जो के योर ऑल पॉलिटिकल पार्टी डेलीगेशन का सदम चली श्री बीरेन ना मधुकी वखलदु माना हेक हाइरुबदा मादी मोदी पार्टी डिसिप्लिन हाइबम ले नंग आइना हाइबे याददे तांतो या हरपसु याय और ना ऑल पॉलिटिकल पार्टी ते माय बीजेपी याउद्रसु और बीजेपी की मामसा याउद्रसु सुगमसी माना स्पॉन्सर तो बिरगा तो मैम चलो हाइदी मासु अदुम चिंगनबम दे एप्रिहेंशन लेरियबा मसी बिलसिना इन टोटो जे मैम एक होम मिनिस्ट्री की वखल लेरि बसी हेत पास तोखरगदी कोई की कम्युनिटी सी सोकदोरिनि माना क्लोज करा मणिपुर की प्रजा सी प्रोटेक्शन पीबा क्लोज अम हापकदमनि अदु नत्रगदी कोई येत याबंग मोय हैना हारिबनि ना मोनसु एप्रिहेंशन दि लेरि सी बिलसिना हेक पास तोखरगदी एप्रिहेंशन जी लोइन लेरमनि ना ऑल पॉलिटिकल मणिपुर द लेबो पार्टी खुदिमक्तदि अदु एप्रिहेंशन दु लेबनि ना हेक सी मिनिस्टर लितो चपति नुआरो अदुना हुजे सीपीआई हारो कांग्रेस हारो एमपीपी हारो वेबर मसी मान होमगा कमाय तोरग फाइट तोक्सिगे तसेंगना आई तंदना हाइरु सु यारोय सिमबै मोंग चंखिल लगदी आई वखलदा मोय अखोइगे प्रेंशन से मोगी मकोक स्ट्राइक तोबमदि चंगी है तारे हुजिकी यामना स्टडी तोरे कांग्रेस की जु बीजेपी की जु फजना यामना फजबा पोट में आम पुथोरकना थमग्रमनि आई मदोंगी डिटेल दुदा आइना दी चंगद्रसु पल्लुद्रसु मैम जे एप्रिहेंशन दी बोट बीजेपी जु लेति हाइबदी यादे बीजेपी जु मसिगे एप्रिहेंशन लेयबा बिलसिना एक पास तौबदा खोइदा सोलकदौदो कांग्रेस सु लेबनिना अनिसि हयेंग वरसु हंचिर वरसु पुल्लगा खोइ क्रमाइना फाइट तौसिगे हाइबजे सिविल ममांग आई शेड्यूल दु क्रमाइ तोर फंगी सि खंगी बनेबा प्राइम मिनिस्टर मनाक्र चांगा प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव तुमिन लेरगा नोंगाल कांदा यो आई शेड्यूल चले इबनेबा आई मसि फीलिंग सि मणिपुर रोम द आई शेड्यूल चलो है बने कोई नेपाली हारो कोंकानी हारो और मणिपुर से हाइडिया हाइबने मणिपुर से स्ट्राइक तौबद नंबर 1 कोई स्टेट हारो स्ट्राइक तौर फंगिमनी आई शेड्यूल से स्ट्राइक तौर फंगिमनी
aduna koi di strike to jom haibani Manipur si will burn hena tang haibiragadi moi chu adum moi gi kok to changani as Manipur dari amna akai balakani Manipur dari act Manipur gi praja si strike to yam haibani haipta aduna masi mam je khangna si feeling se ogi high command BJP gi high command da haro Congress ki high command gi di moi di ma 13 member committee ama semaga Supreme Court pok chakani ana hari ne madu gi stand bu di hajare haipta re aru su akhoi gi di Raj Sabha da kramai torga masi actor no in toto no uji hari basi pass tortana ba aru thinguna ba hai tare ko maru sem sasi hai ba morsna si mangare ai na hage do best suggestion har ga ditam ngasa ina haje ki ba khoi Congress working committee ki resolution je 1947 ki November 25 te logi bani aduga Shri Gopinath Bordore Nehru ni iraki ba chithi ahamba hobase 18 May 1949 okay thank you for the correction tamo ai tamo Devabrata lakse tamo break ki matung dal lakse tam break ki matung de fake news gi man huna yeng bi ba punam ke phamda thunu pudun lakse ge fake news mi yeng ta dun lebio break ki matung de yeng bi ba punam ko ko taram nok se taung da beta sai spokesperson na thambi ki ba BJP ki dun maru oina ado area sing pongkum bining ba hai tai ado area du thambiro another supplement to wi ane adu ai site thamju do isna hojike lakpa kanda irol dor potri political gi stand ne ruling gi kari game su le jare aduga sai gi opposition gi kari gi like minded sing punjan na bagi matang Manipur dadi matam numit khari mamang da khoi political party sing gi jem holder convention su pangthoi ado hojik lai ba ta sa tom dei phongor iba mo su political gi iba move ama political pressure ma exert to ya ba sing tu ti ngasai gi Rajya Sabha he yorok tingi marak sima Rajya Sabha ka yorok pogi ado ai su thengna bagi film du ne swai da yorok tingi da public ki site su demand leg rise athuba assembly mifam sing kari sing pang thok pagi area sing yaugri ado hojik all political party even tangai phatrati BJP do ruling oi banina ada chatpata kitang hesitation leitara su atopa party sing punjal kan da chatpagi area si bauda honna binama yani ka hariba singi swai se kari opinion pe oi thokpa yani ubibra ado hojik phok do tangai phadana togdoya da step len thambing bra kamai thambing ngesane ikoi yam nungai habde harau akoina honajabagi mahi haita hai koina 2017 ge June da ge ne citizen amendment bill je push tawrane kana mayam da media da kai da yam bajana koi kano da amendment la ni Delhi da chatana memorandum pi dana khotana ko ya lo mayam loi ubira adu matung da series na na koina drumming tawdana public awareness lagna hona budo adu se dum kane initially ningjang bigani koi Bharatiya Janata Party ge aham reaction se honorable CM da gi masin Manipur da kaim da so oi hai as on today the status tana Manipuri close ama sep to ya na ba close ama yaw dri khai di mayok na gani hai bane positional shifting se koi appreciate to ado hojik akoi ge spokesperson haibi do maina punna samina raga thengnamina da kari kai ga habne we along with the people of Manipur akoi the public ta public na chali ma ke dum char khadam ne akoi na kai kana um da influence to bolite koi na fact ne figure ma gi position tham khak tane aina sima adumai thamjage chamina ba kaisu kaide tawudabu ekhoi dim praja punna chamina bugi am lai garbanina duda dum chang yauchen ber ba kaisu kaide ba number 2 da ekhoi gi opinion ujik thambe 1947 ge Gopinath Bordole ge or any so and so mayam ma hairi bido masi political thought hai bise magi circumstance matam ge phase gi matung ina hong e ahung bone aduna ne amendment in the constitution the pyramid accept fundamental rights kumba kari bayam natana ka basic principle fundamental rights natana ate je hongai bi face tongna ba amendment je change ba aduna adugi do 1985 phawgi mamang da leigiba opinion punamak to madu Assam agitation se 80 gi 1 to Manipur da foreigners agitation ayam tawke adu me am di opinion personal opinion oiram bayai natraga humanitarian awaba me am du uraga adum humanitarian comment amsu opinion oiram bayai ba not necessarily ek onthok na ba bill puthok na ba khona badi Congress ki mai kai de ngasi bawda sigi matang de yaw de ba yes foreign kind of citizenship act ta India ki citizenship se kada de drive to the blood line da tawe atopa country ki na by birth to tawe adu ki blood line da lakpa blood line da piba citizenship ki pochine ba atopa state country da di leiba Indian origin di oiba oji yembiyo mayam citizenship act 1955 to yaw ri du ne ba aduna by bloodline do ibnina one of the parent mamangi ek ni ko amendment to dring egida one of the parents Indian origin already magi atopa foreign gi passport to surrender to Indian citizen obi ai aduna ni ngai
illegal migrants अखोई ना नान press conference दा हाइजर किंतु ने कैनो सिना citizen एक सिना लोथो इबसे illegal migrant citizenship पीबे याद बनी ना illegal migrants की clause लोथोक बने अब अदो मतम तेंजलन बने अदो सोंदर अब foreigners कैनो से एक 1946 ना हाई सिना करिया हाई के दा सी यावदना चंगम पुनम foreigner नि फारगा डिपोर्ट तौदम ने अदो डिपोर्ट तौदु यादना मोसी की अनो एक्सना मदो इम्यूनो हेमने मदु कन्न भोना बदे illegal migrants from this country अहुम सिदगी अदुना इन थमजरिमना अदुगा अकोमदा तरुण गोगोई अंजन दत्त खोइना हाइबदुदी प्योरली ह्यूमैनिटेरियन कमेंट ने मागे तो खाइबल लनाई ओपिनियन नेबा मदुदे बिल सेमदर खोतना पार्लियामेंट पुथोक्तना अखोइगे जेपीसी सेमदर तौखि अमत लेते ऑफिशियली अखोइना मदु एक न सोहन बे हुजि खनरिसदि एक के वाने माइंडसेट की वाने तेबा माइंडसेट डिफरेंट पीपल अखोइ मणिपुर दसु म्यांमार दा लेबा मैतै सिंग करि सिंग अखोइगे ग्रुप ना अदुगा कोकिसनाव खोरमना मखोइगे ग्रुप पुसु नुसिबा फाविदना कमेंट अदुम लेदना these are opinions of the फुरुप तो की मागे वखलों की वाने अदुना अइना साइ थमजबदु माइना कांग्रेस की अखोइना ngन खर होना जबदना कन एक्शन तबदुना मरम ओइदना होजिक बीजेपी सु भाप ताबिरक्तना मयाम पुन्ना चमनि वखल खले से this is service done by the congress for the state yam nungai अखोइ पेंजई हेबा अदुदा अखोइसु प्रजा पुनचमिननि बीजेपी any other party अदुम जॉइन तो बिरग मयाम दु पुजिति पंजाब प्रजा पुनचमिनब नतना अखोइना टेकफुली लो कोर्ट चटपा अमदा असेंबली पार्लियामेंट लाउबा अदुना अमने स्टेट सिदि अखोइ मिसु अनि खत यावबनिना मदु मांगना याम पाक्सना इन्फ्लुएंस तौबुदी ngमोयबा अखोइ इहुसिदा अतोप स्टेट नॉर्थ ईस्ट की चथरिबा मयाम दुसु अदुगा से तृणमूलसु बेंगोली बांग कनु बा अखोइ वेस्ट बंगाल की बेंगोली स्पीकिंग पॉपुलेशन की इंटरेस्ट ता सेम बिल एक ओन होने जरगसु मोइसु नॉर्थ ईस्ट की येंग वांगांग बिरि मयाम की अपुनबा फिरेप लेमिनरेबा सुम जे अखोइ कोनजनदना पुन्ना समिना तारे मयाम से अदुगी इन्फ्लुएंस तौबुदी चंगे अदुमाइना अदुदा अखोइ इहौदुदा मयाम पुन्ना चंगदा कनामता अखोइ मसी याने यानदे अखोइ यंजरोय थैंक यू ताबिजोय की राउंड ने तामो ओजिक्से हाइरेसे कांग्रेस हाइबी बसे कांग्रेस की दुम चपचाबा कनो दुने तो मरो अमेंडमेंट की करिगी मतंग सिटीजनशिप केप की मतंग सिमदे कांग्रेस की साइड तगी होय मतम मतम की ओरक अमेंडमेंट सिंग सर्कमस्टेंसेस एटमॉस्फेयर दुना अहोम मो लेखिबा तंगाई फदबा मतम मतम दुगी अदुगी अहोम खरदि लेनी अदुने अमेंडमेंट हाइबसिने हाइबनि दावन हाइजे अदुगा सोफा सिटीजनशिप की करिगी स्वाई की मतंग सिददी याम का हैना तोंगान बसकलोन सिंगी करी सिंगी थुगाइरकपा नत्रगा सेमदो सागिंगी स्वाइददी याम का हैना इनबे लेत्रि हाइबनि कांग्रेस साइड हाइसे तामो स्वाई एरिया से कमाइन थंबिदोरी तामो अदुगा मेन ओइना चीफ मिनिस्टर की केनोददी तामो होजे हाइबिबदु चुमदि चुमेन अहामबददी खर नौरिङे मे की स्वाइद पिगिबा केनोने 23 मे ने 2018 की मदुदी सिटीजन अमेंडमेंट बिल से तसेंगबदि असम कंसर्न ने मणिपुर की करी केनो हाइ लेति हाइ हान हाइगिबनि पर हुजिकपुदी होजकी स्टेट टू अपोज केप until an exception clause is injected हाइबगी लास्ट केनो से पोजिशनल शिप खरदि लेबा माले हाइबनि करिम कान कांग्रेस हाइबिरि से खर ममांग द खंगबिरन दु हुजि खंगबिरक पसि याम नुंगाइ फम सरे करिम चार्ज खरदि दउ माले नुंगाइ बदि दम याउ याउबा तामो कमाइन खुमिदोरे गेसिन आई ममांग द हाइजग्रे सिगी मतंग से अखोगी पॉलिटिकल माइलेज लौबगी मतम नते ना हाइजबदो ओके अरो हुजि कांग्रेस की रेस्पेक्टिव केनो ना हाइबी के द कितंग अदु मखर यावे अदु आई करेक्शन अंतंग दि तौजगे अखोगी कांग्रेस की ममांगी फरे नेहरू ना हायरम खलमा मयाम दो सीडब्ल्यूसी ना पास अदु लोइन तो असिको 1985 सिदा अखोगी असम कोर्ट से जाना क्रम निना अदुगी मत मखा दे हाइद्रे दम दि लालेबा करिगी नोइदा तरुण गोगोइना कैबिनेट डिसीजन लौरगा 2012 ता नेबा थारमिसे अखोगी सिटीजन अमेंडमेंट से जामाने प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मसी याबियो अदुगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 ये तरुलक अमेंड तौरे लेटेस्ट अमेंड तौ 2003 ने खंजेना अदुगा डॉक्टर मनमोहन राज्यसभा दा ऑपोजिशन की लीडर होइना पीबा स्पीच दसु 2003 दने 18 डिसेंबर दा मदद से मा चाप साना फोंदो की अदुगी एक्सेप्ट कंटेंट द येंबियोबो अखोगी मतम द सिटीजन अमेंडमेंट बिल हाइद्रगसु मदुगी कंटेंट में अंदन मा हाइगितो अदु दैना हंजनिंगी दि कैनोसी गवर्नमेंट हजे कांग्रेस ना पालसु बीजेपी पालसु कंटिन्यूटी एंड दी कनो तो बताने होजिगी हाइरिबा बिल से याम कंट्रोवर्शियल होय अदुरगसु मसिदी बीजेपी ngakta कनो नते ममांग की लॉन्ग स्टैंडिंग कनो मा डिमांड हम लाइएबा अदुगा 2016 दा मसिगी बिल से टेबल तो मतम दा ओपोजिशन पार्टी की डिमांड दगी जेपीसी द सिनगिबनी जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी सिनगिबनी सही नि लैरुरबनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी से दा रूलिंग की बीजेपी घाइतरे मी ट्रांगा यावी ऑपोजिशन की मी ट्रांगा नेबा अद 15 ने सिदि द अखोगी सी सेम कांदो ऑपोजिशन ना मसिंग हंधला कनो तबि वाफम लैगिदेबा
अदुइसु JP सिना यारे ना थांगल अब कइनो सिदा आइना हाइजबदी बिल सी याय हाइबो नतेको प्रोसेस दी याम फुल्ली डेमोक्रेटिक वना लाक्जबने सिमदिं हाइजनिंगेबा अदुगा अखोय ऑनरेबल CM की कइनोदा पोजिशन द शिफ्ट तवे हारिबा स्टेटमेंट हारिसिंगदो मदुदी अखोय याम सेंग हाइजरदा सी बिल की ममांग द सी बिल सिना मणिपुर कइनदा सोय हाइना अखोय से दुम खंजरमेबा अदुजु प्रजा मयाम की इहोमा लाकपनिना अखोयना खल्लिसि लाले अदुदी कोर्स करेक्शन तौबा अमा दरकार एजदि मसाना खनबम थोकपनेबा अदुना हेक पास तबगा अखोगी इरांग होद्रिंगदा अखोगी करिनोमा तौरेना लैरेना ना चीफ मिनिस्टर अमरि ऑल MLAs अदर लीडर्स दिल्ली द चलगा कंसल्ट तौरुरिचे कंसल्टेशन तौरे अखोगी प्रजा की अपामस लोइना थमुरे थमुरकांदा मोइना एश्योरेंस पिरबगा मतुंगना हलागा मसीदा अखोगी होजिगे हारिबा अनु वारेफ लौरइनेबा मसी बिल जे अखोई अपोज तौनी until and unless अखोई मणिपुरी indigenous people सेप तौनबा क्लोज इंसर्ट तौद्रगदिना इंसर्ट तौबगी मतम लैरियबा कनदा राज्य सभा दो हुजिकसे अदुम लैरे अदुगा अखोई किदं खनबमना BJP याम चौब नेशनल पार्टी हमने अखोइना खुद की साइड अखोगी हेक्टा कुसीदा कना लोबजे किदं इनडिसिप्लिन लोय असोदी हाइरा गेति इनबि अहम नतेबा अखोगी लमजिगी मरी लेनबा ओइनोमद लोइना तानारा खनरगा असोमद थमुरगा किदं decision lobud kitang tappa manom changina but in time masim haijege thank you hoji khoi soidina masi oppose tawgani moina yengini adu table tawdringe dasu khoi copy pir bira kadra na khalli ko khoi ju raj sabha gi MP ma lejarim nina adu daina question tang hangjninge sida GPC sida congress ki member bari ma yawe adi matong ida Bhubaneswar Kalita yam to leader ni congress ko moi su majority minority like 15 ne tang rodi se अदाई कानसु ओपोज तो होद्रगा होजिकता अतोप मंगांग बसिदिना अखोई पब्लिक तो नंगांगबा तौगदो फॉर्म नंगांग तो वी दामा ओपोज तो बगी होय अदुमुसु सुमदबदिनते अदुबु असेंगबा अदुगा हेना हेल्दी ओहनगदबा नतगना खितंग मांग तानगदबा डेट्रिमेंटल टू द सोसाइटी हाइबमा हेल्दी टू द सोसाइटी हाइबमा पोरम दे ट्राई याम सेंग लेबम तो प्रसनि अदुगा नंबर दा ओपोजिशन तो होगदबा नतगना टेक्निकल तो सेको आइजु पॉलिटिकल ब्लेम गेम से तोजरोइबा अदुबो आइना उंतंग मयामदा एश्योरेंस पिजनिंग बदी डेफिनेटली अखोई बिल्स द करी मुकर हाफ लगा हुई प्रजा की एप्रहेंशन से मसी सोइदन मकी कोहन गने शांति रहगने मसी तामो सा दो लोइसल कुसे तामो करिम कान रूलिंग दे हेक लेरो ओपोजिशन दे लाक ओपोजिशन दे नमी रूलिंग दे मुक्चल ओपोजिशन मुक लाक स्वाइद तामो एनी पॉलिटिकल पार्टी निको आई मीन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अमा खकिन तबा इंडियन पॉलिटिक्स लेरिबो मौरू इन स्टेट की करी की सिंचो दुम चप मानन दुम मतौ तमिनबे फेमदरो हजिक लाई सिटे मरोम दा हारदे येंगबदि खितंग दि नुंगाइ तबा करिम कान कन्फ्यूजन हमसो दुम क्रिएट तौबो ओपोजिशन दा रूलिंग दा लेरिङैदना बिल अमगी करी मतांगी स्टेन अमा ओपोजिशन दा लेरकान स्टेन अमा अदुना मसिना मरम ओरकान मसी तामो मसोय चटनबी मखोइदा हेल्दी दि ओइदबा चटनबी हाइतारे फान अफबदि ओइदबा चटनबी मा चाउनो ममी ताबरा तामो कमाई उबी अदुगा करिम कान दा मसिना पब्लिक तसु समटाइम समवेयर कन्फ्यूजन अमदि क्रिएट तौबा अदुगा प्लस एट द एंड करीम कान अखोइना खनबा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव सिंगसिदा ए मखोइद लोइ सना थोखरमनी अदुना खनबी रो लोबुरे हाइसि यारक्तबा इशू सुसल अदि पब्लिक के अचो रोल अमा लई हाइबसे तामो कै हाइबिनिंगसे कोइ पोचे हामे हौद्रोपदा मसी करी लाकदगे हाइबसे हेक्दा खंगबा हाइबदि वाब जानी कोइ गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम से पब्लिक की मागी एस्पिरेशन अन मोगी परसेप्शन दु येंगा लेपदरिबनी मतमदो ओपन तौदना मोई मंगा तरा खनब मतमदा एससी करी लाकदगे हाइबसे मतमदुदा मोई इन डेप्थ ओइबा एनालिसिस तौ ngamdabnina sum ngaki sum phammaga dum anmain tawsu orambi ai hojikti public to open tawramnina bill do house of table tawre adugadi masi public ki property ware adugadi public se loan khange masi gi bill ji pro dangerous bill ni adugadi मसी थिंगबा हाइबसी बीजेपी मथंदगी मथौसु नत्रे कांग्रेस की सु नत्रे हुजिक मणिपुर ददी एंटायर सोशल सिविल ऑर्गेनाइजेशन मैम सिंग जु यावरबनी अटोप स्टेट की सु इवन मिजोराम की जोराम थांगा चीफ मिनिस्टर जी मान यादे हारिबनी हुजिक बीजेपी की एलाई नि देन कोई एनपीपी बीजेपी की एलाई नि मोय नान गौती दा तौकांदा मुसु ऑब्जर्व तौरिबने बिल से मुसु मसी amna ऑब्जर्वेशन स्टेज हाउस द थंग्रे राइस सबाद कई लाकदगे दो मदी कॉन्सिक्वेंसी फदों मानते अदु मसी मैम जे खंगागा हदि नॉर्थ ईस्ट मसीना परकदरिबा अवन बसे मसी फजान मोगी बीजेपी की थिंक टैंक टू द श्री बिल सिना कार्यकदरिबसी मिजोराम द कार्यकदरिबनी
then Assam the Kaiduribani, Manipur the Kaiduribani, Meghalaya the Kaiduribani, Nagaland the Kaiduribani, Aduagadi, damn no talk about a man chucky and a country hungry. Aduna Tragadi, Masi Moida Kanta Bagizang, superficial or by Haitare, a Hindu migrant Kai, Maji Lormachu Hydri, Indiagi fabric Haitarene, one fabric Puliva. Secular Democratic Republic, I wish the shoe, Mashidasu, Salens or even a city. Aduagadi, she is your Demodasu, Hana Kandrasu, Ramnat, Home Minister Nasu Kamani, Prime Minister level the shoe, Masi Adunani, Aquina, Mayam Kamantorga. I'm not thinking a political party can see lines ying the Vida. Masi Adam Emodasu Masi, nor study Wayam Kaidore, Haidivasi Kanganava. Junction Basina, Quiggy deal, Lomaki Yapava, Manipur Prajada, insecure, Manipur will burn, I think, Quiggy Pabat, Penosula, Manipur, Tongan, Tagi, have a Kambu, Zuli, Quiggy interest to protect or Turgadi, Kanang Kangi, Quiggy Manipur, Giprazam, Singju, Akanbestianum, Loxel, India, the little Bogi, Quiggy interest to protect Tongamatre, have a stand, Dumulogadi, Madu, Karakadur, Neduna. Masi kamai toroga BJP ki think tank hai tare mo ki top brass sida masim tang phajaba pom tang tamuragadi masi ki bill si ki maiwan si ai sense sobong ngani ai wakanda man khal okay Sanatomba taw de solution be diare taw khitang matam lowinning bra du JPC ki matang dum particular rena Congress tu yoguni opposition ki 15 du ruling ki 15 ne Congress su mari yoguni habini du adu ai du da kaimta role hok do bagi ama panbi se khitang combining bi tamon solution jab yar 1 minute, please go ahead. JPC Gauhati da Shillong da Munichalam Maga Makata discussion to Bugi room legi day have them high leaders in Aduga dum table da or like JPC report Semadum Third Karen media high give number 1. Number 2 was it a Tegi wa BJP Congress Hunabuduna KFC 2016 ex in Akwa Kisungam Ponte Hariba. Fact to the Laga, according to site Tamjaga opening Canada. Commander Tamjagriba, Aduda, Hijagribse, Asai Mage idealistic secularism, democratic, diversity, equity, Aduga rule of law, Sunanatab. Idealistic and ideal to right or wrong, Natab. Maduka, Sunalitaba. Shirachumene in like Hindu to communism, unitary over party the base of government Makada, China progress late with some Machu, lay Hangay India, say, and a Kanvada, democracy fabric, diversity, constitution, basic principle, equity, rule of law, in the two higher, institution. I don't only have then without BJP, why Hongai was shifting position, they appreciate the way Nungai. Okay, Aduga, Namgadu demand. I can say, close the engine base, Rice Sabaya doing the engine base. Namgudam one day, Madam the engine later election gate. No Congress is I hope to we 1 minute at please. Okay. 1 minute. Congress spokesperson have been Prazaga Punna Ganina. According to Prazaga Punna Sansan in the Prazazi and I will question there. Next, the dictator Matanzi, BJP, I'm fully way, democratic way. Dictatorial already Congress na hygienic lot of example in 1975 emergency plus ngasi bukta Congress ki the only one family na rule taraga mayam dynastic policy is worse than real dictator. Thank you. Tahu to berita tu tahu tahu tu tahu Bijoy ke MPCC news itu dah lakbi batu ngasih mana orang cuma pun faham betul local kita kai kalau macam guest om aku am kan thaga ceri ngasih kita makta MPCC news ki mana orang tang solution jadi betul jadi role adu bulam dam kita tholi batu tu waktu kaya gimana cuma report kita mak MPCC news miyeng ta adun lebih